abusua panyin a wono wo faase ya aka na wawuo no be 20 years no wagye na yi agu nanim ase akofa lazy we so waboka 20 billion se waso da ya na se Lumba be fa na wo mo aboa no ho na obekọ Lumba be bono wo ho papa Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den abusan for me mo bibia akwa ba emba Nyansapo TV so se me kase Nyansapo ageme so se ye sane na badwem ma kwa so ene so ye sane di hia ye bedi nkomo ye sane fata de di kan de futo wom ye ho aduro ye di nkomo sei na ye nya ye sua bibia firim na aboa yen awo yen dada setena mu se na be abrabo no ebe we from e de amanya michao sa bibia no Nyansapo you say bibia ntom video be beto bibia wo hwe maye ma me so wo hwe na sa on subscribe ya na wo ya ha adwen kaka bomodin se be subscribe ma me na feel like share mo bibia nya bi enhwe comment section wo so e wo dia e na wo che wadwen na aye kama midin no ba ya asiama ye bo a ene so matena sei me ne comfort black e na ebedi enkomo se na woni gina na ho no saa pepepe na yeso ni gina ho se ya na ye type pese ye ba ne nchen ne no ebedi enkomo enti me mana na akọ aba ne fa de wo ho bia no enhyehyɛ so ene nana me mo akọ aba ejoso bia boko ba de ne ejama da woroma etiapo yes ejuma ko ejuma de e bro ye so mpo me ne konfo nkora bebere so mo frɛ me o munyame am fa o munya why busy se ejuma bro so mane bro sa bro Nyansapo da woroma na peda na jiwa ho me ejuma woroma me fan fo no mo mpene ho na ma anje wa ho me debe obu okra fro no wanyan wa na bibia ye no ta obu oso a na tam ne nso ena makase maye o waye bambo a obi bia ahyem o frɛ me no wanyame ade etetew no fa nsuo gu fom na no mbeye jo ombeye enti ana afrɛfrɛ no bibirebe no bu ara afrɛ no wanyame buso na tam ne nso obi so afrɛ me 2 years ni onyame adwuma ya fe no de adwuma ba onya se o mai adwuma ne mpo afi no fro okay de ya akoso afrɛ obenya na enti de o se mabu no so betim da ba comment section se na na bu be 3 billion 4 billion ne 1 billion ne 500 million for no o betim abekire ajo me hu no comment section wo so se obi si wabu ni da se on se wi ase de bibia betim asi so me de bia me ka me se me mu obi wa asase we so da konfo a obu ni pa ye de onni bosom wo bosom de a bosom de se hwew e se enye odwuma ya wo ye ni tuaka ndiare na kobu obi so na emum se adwuma ni ntia wo ka de a wo kobu obi me so me bosom hwe me ndiare na me kobu obi me nsire obi akora de o social media da so Matias emum obi wo ho tumi fi na kuma mo se obi amefa de we nkoche black ni na bosom sa de na se be frɛ wo se akwasi de ye twadwan ma bosom ene ye bedi ba yire abrochirefo mo fa sika mera na manfo ye recording na de o konfo papa bia ni sha nkwase asem no na wo me fa nse wa wale na wo ma okuna aduane a jeso kwesi de obi sika sana ba ye okuna aduane so ti ase bosom de bosom na be wale wo ye adwuma de sika ma wo odidi 40 days ne social abrochirefo fa sika mera ase na ya ma okwa ba wie de ne adi fie nkom ma wie ekọ na abusua I just said general public announcement na ba say what o dey nyantie I don't want to say onte obusa panya ya announcement say bokwe na busa nyina muntie na munhye ne nso na busa panya de say kwa na busa mu wa pa akoso de ana say mampontu ta de na oka ho asem munyina say munyina nyina mbumba dabi say onya kwa na busa panyini wo bia so akwa na busa ne mu wa to bia ne de te ne de no na no ye okwa na wo wura fi okwa na beben na okwa beben na ye tsisi no busa panyina wa kasa ne wura fi okwa beben nam sa aboa okwa no ho ode ne nti no na oye okwa na ye mfa omomwa ni agoro emu nipa so ye mfa omu ni agoro akwa na fo nim nyansa pa ti se asema obekan ofi se akwa na ni asema obekan nyansa sem akwa na fo ntoto nsem hu ni di nsem hu akwa na busu na be ho asem na oka bi do da no ho asem na oka so na baby last ka chire Lumba makwa na busu Lumba yes ya aboa ne de na beben ni ho mo de na bembe ni wo ade mo de no da be ne bu abu anka de busu panyi ye nka ngo ne yam so mo za aboa na beben ni ndi na o kan sem samu ya aboa na beben abu jo ele kan busu panyi se
ne de she Lumba ye wa unwa be ma Lumba o hwe Lumba bra bo be born wasase so a omo nim no omo ne o ben no ne nante pe nyina nim say Lumba ye principal man or ye very principal pa Hwan na ka say abusia panyin na abusia panyin no masem be biem ne be je di Ghana ha biem nyo no si Lumba ye were so we nkata nanim enti ampa na wele ho actually it is a really be na abusia panyin so ye wo sie furu ni wi a ne yiri mo obi ankotumi kwa na yiye no enye sa abusia panyin kro na enye abusia panyin kro ya na o se ye odobro ni ho ade na ya aba ya na wo ho no enye abusia panyin kro ya na abusia panyin we se be ka asema mo age ade biem we ntina ade ma betena ha na from day one na abusia panyin asem bia wo ka bia no ho ye no kre panyin fo se asem si a dance ye ni ho ye twa asem ni bi ya dance ye je he no obeka ye no kre na ye o sa ade ma betena ho abusia panyin me de na minim say ye bebo judges for duampo ntina me de me dwan abai wo bebo judges bia ale judge for my order say omo se ye odoblo ni timi yekuna ena se no so ye divorce na call ye and ye say call Appiah say omo hwese ye wo divorce na ye divorce and say no say ampase ye wo divorce wa ma me akosu answer wa mi betwa dwan egu no so okay so woni divorce so a efira busua panyin so ekosi judge odi asem enti say no ye pe no kore e de ye hwa ye no kore say ma me akosu answer wa say enya proof pe say ayampa oye wale ni woni divorce wa ajapade ye mfa nko ba bia obejem ena Lumba mampanyifo a Lumba ma woni ma me akosu answer wa wo ye obi aye adwuma odobro ni ma de susua short ase enti ma me answer wa ntimi ntuni nso no mu emfa haba nhyem e de ankwara ne chefa obenya enti minima de kronti amanfo ani abre saa de we ho ena wonya yire ena sei na bihwa bi Japan video bi kura se wase wono no se owu a wode na Japade e ma ne ma na nyam bia no se Lumba wu a na Japade ye nwan dia na se mponche dia o se ne yire ne madia na ne yire ne madia Lumba ni yire Lumba ni yire omo wo yire o wo yire Lumba wo yire no ena ma enti se Lumba wo yire wo madia abusia panyi se Lumba ye well o mekan well no nchema na yire ne mai na sem ne kasa ye mo no abusia panyi pese o che nyina ne se e won say injunction na akofa we nyina bai injunction a ye de ko ode to celebration of life a ontimi na munjai ye afi mo celebration of life aye ne bai na brochire o aye ne bai na brochire why medical be ka kire mo say aye na brochire de ja man asase so ne ye no ene Ghana ha de ne de hia ene ye mo kan say celebration of life ablabo be boy ye ensema mo ka gu no so se woton nduro ya che no ene awutu a mo bo no ene animguase am de gu ma me akosu ase wa se wa poison ikunu no aye nya o hene ba bi ma ne so be kire se ampase na ye poison no ho danse na ye ba be di a kire wiase nyina se Lumba bre obre ye nyina no ene wo de ba wiye na mum ye sra busua panyini se on kire ba bi esie Lumba ne mfa ye fra wa nkoto so eno na ye adenti na so o me yenye and I want me nkire ba bi esie no ana na me bisa we celebration of life na ye busua na ye ana ma me akosua se wa ne ma me akosua se wa anye saadi no eye ma me akosua brempoma ene na busua na ye na emomu no omu de omu nim se oba Lumba ware na busua no ko obi ne ma me akosua se wa me mfa se futu we dia magana ni ba bi a wawale se ye wale abusua ye wale be ma so ti ase se wawale be di mu a eye abusua enti so wawale ni mu a eye abusua enye be ma na waware no hwe odo a ma me akosua se wa kire ni nkumafo ne nsew no eno ni ntina mampere wampanyimfo nyina ebo ma me akosua se wa achipo na emomu no nyese wo ware be ma na abusua e ba wo de ngaw obi ba fia na wapam no na kire sa wale why omo hwe no mu nsua de ade na da ho saa no omo hu ni se ase otan bi na omo de tie ma me akosua se wa bi da bi o e hwe papashi kura na onye busuani se ma me akosua se wa ni Lumba wale ye e no ma nkire wodo nkire papashi a ka papashi wontimi nya de oyi ko nyi on kuma maame ko timi kuma maame no nanso na modo maame ne kire yo fa se ni kunu nua ketwa enti ne de okobia no ba fa ne se omu nyina ya nuafo ye wo ba bi wo a wontiti ni pentem wo oba bi nye kaakai enti maame akosua se wa se mo anyina ya ma mo nse ne di Lumba mpo sign ni ti na mo maame yenko nkomo no so okay abone de eba so abone eba so oh do ande untwa se se ka se ya na obi be ka be 1 week ya na ma be bodua okay be ka be 1 week ya no ya be bodua so ti ase ni ya be bodua eno hwan mu ne wo sa adua ni mu edua no oh abusua panyin wo mbi
Okay. Yenti abusua panyin wo mu ni say. Ye de injunction beto so. Say pese ye hunu ye nuane de kun no. Wo se kwan ni ho. Ewi akire judge be ka say waboka. Nti ye ma kwan ne kosie funu na ye wayiye. Ya te ase. Ye wie no sa akọ ka say wadibem. Enti se ne yeso ye ba be ye de na say de injunction beto so a. Yeso ya boka. Ti yan hwe judge obetima ka say celebration of life ana sa na mka no. Celebration of life. Life no. Ompene mane mmoso. Ewie edue bebo ndua. Na ka ben na mabo. Ya boka ya sisi big board. Papa she ye crusade 21 days. Crusade ni nyina ye. Eni nyina ye. Ni nyina ka ho ba bi ye ko han ye instruments ni nyina ye ni abusuafo ya. Se de ba ya nipa be hu se bibi ba. Na crusade obi ama o. Obi ama kura ye fa ho. Eni nyina ye ka. Ma shada model. Ya shada say baby enu no se de abusuapanyiri ko fa lazy ba de da funu. Esisi big board eja sun wan na e de obewu. So ni nyina ka ho. Enti ya boka. E ka de ya bobi. Wo hwe crusade ya boka pa. Na dia nkwa na mbuye okay mi hu drone. Enuane a ye ni drone a ya enuane ka agu o fridge mu no. Enya asem keto o. Ya boka o. Ti se abusuapanyiri betuma tua sa ka we nyina. Baabi a crusade ni kura no. Ya tua $70,000 o. Assassin keke no $70,000. And nipa no be decoration no. Waje $40,000. Eni nkonya ba mo ko han. Nkonya no kura $20,000. Drone no kura de $15,000. It is the dollars in Kwana na. Yes, that's a Ghana cedis. And I said dollar and only the 2 MPs foka. Hey. Oh, ya boka o. Mo boapa. E ka de ya bobi. Na enuane no. Enuane keke no. Mo ba ye say ye say 21 days no. De bia no say ye aduane ni gum. Plantain chips, fried rice, jollof, eno kra. Ho kra no. Aduane e ka ya bo no. Almost $100,000. Hey! Just enya sem keto. Ya busapanyi ntimi ntwa. Oh, obetua wuska. Na se mo no mkura funu no mo doso. Ensa na woda de lumba funu we mu no. Na doso pan sa kese bi na kura mu. Enti sa ka we nyo mo kakura. Ka we nya kakura. Oh. E ka dia bobi. 21 days ni ya sha se na 3 days ye nduru ba bia. Mo nduru ba bia. Ye nduru ba bia. Asha ma fe no ma sha ase. Ya sha se mponi. Eno kwa na kakakra bi no. Na ka mo be wie. E ka no be doso. Oh, ka no be doso. Enti abusuapanyi fa nwu o ka dia bobi. Abusuapanyi kofi wo se baby ya duru ne eje. Aha. Ma ye bia. Wo so obebo kaya aworo no ho so obo no. Why? Abusuapanyi so obebo kaya nya aworo no ho kwa de omoro na asem bia mfa na asem ko. Wo ye papa panyi wo da abusua no. Ye hu ye nka abusuapanyi wo ka abusua bom. Na wo de wo tete abusua mu. Afe wo so o ka mabom. On kire baby esi efunu no. So abusuapanyi no kwa timi si efunu a. Abusuapanyi si efe meeting amomma. Efe meeting amomma. Na meeting yes Mami. Meeting ye friend he. Ye friend abusua fie. Abusua fie be mu no ye meeting no. Pa koso anase nsuta ana afa hene. Enyi fa abusuapanyi so ye meeting no. Na abusuapanyi betima ye meeting no wo fie so obi mra. Ba so friend meeting amomma. O friend wo hen. Kro be so no friend no. Wa friend na mo suggestion meeting ya. Mami e. I check say. Enye de hia ni. Kofi na ewuo no wonsie kofi. Why? Ne nana kofi na ewuo Lumba'S office pa na da fom. Onsie no. O date nti afi na ye be hwe de be. O she date no e. O mo she date. Akwala ye sodo. Enko onsie. Ne ka nine video no ye na yim say ye. Yo. Ehu ya say na ye. Abusuapanyi so asie wia wa wie. Onko sie kofi no so onwie. Ebi kura sa ahyem. Obi wuja Lumba'S. Ontimi nyinsie ye na so da ho. Why? Panyifo ye tu yiribi no antia ye tu yiraba. Adai ede anko abusuapanyi. A wabo ye mfi taduku bi bia beka bia ya wodi nko na ya abusuapanyi. Ada ede anko na aje owi ase. Abusuapanyi pra wo pri na death certificate wo no wo se na de hye ewu no fa death certificate blai. Ase mabusa mabusa one ne college ne PLO no. Se abusuapanyi dwena num na me de hye na ewu na me de hye na ewu. Olumba wu ye ko na di na de. Ye nya hu de odi ade. Ala mutimi abusuapanyi question ara mo interview ne bi on. Se menya abusuapanyi wa no hwe obeso da dwane. Mebusa ne questions a ma obedwane. Why? So double dey ye kuna. Yi aso timi fa phone frɛ. Double ni. Me na bi antimi nya hwe na police for ha. Double ni ro ne ka wa ma hwan. Ne frɛ wa na ko to so hen. Na hwan na abusuapanyi double ni ye kuna ne ma no. Be ma nyi kuna. Oba ma nya na abaje kuna ye ho ade. Abusuapanyi nya na aje kuna. Eye man panyimfo Lumba'S ne panyimfo ne ma na ofie no. Te se mama China ne ma me mmerewafo no. Ene ma me akosu abrempoma mo ne Faustina Fosumu. Omo no ose nka omo je dwade ne ho nkro ne ba. Odobro ni de dwade ma hwan wa abusua nim. Abusuapanyi se eye den ni nyina sie wie. Hwe.
asie wie masa se mo ka mo ho mo ma me nka sem tro bi mu gina ha first no ene ne ka bi say e de obi fum kum obi fum nwa ye dwa o mo be fum dwa abusua panyina fum kum ne ye be fum dwa ma na hwe anyina betete ho mu dwa ye be dwa nkasa mu dwa ma na kosisen ye dwa kopim 2027 no kura se ya nwa 2028 ye be say de awom abato time kura no abato kura ma ha ma person de 5 years de bia na akọ 5 anya ma so for na abato be ba so ntimi se mo abato be fa e ba hwe adade ne ye to abanda de ne ye lumba yi e wo jaman ye nyine be twa ticket akọ wana be to aba na Ghana ha na abato ye to ye de ne nya ye fritu ye koko kura na abu amfuni no panyi sire nka bomu onya nka bomu social media fight onya ono ne share social media on se lumba wu ye na be ya interview mo platform ya so ka kire busa panyi se onya yeda se busa panyi ya yeda nko musa mo kire safoa to won hwe no tutu no ho niam ye me kan wan fi me afa de ma me ye dwa ti de atwa ni ntima ni ntwamu dabi ni party se lumba na ye benya lumba so seso wo na busuam biem de lumba bebo ablabo lumba bebo na asase su ani dimpa ani babi o pagya akon na busua on se lumba beto nyum be se akon na busua de be fa via mo mpe no no oba mo busia panyi no lumba ko di hini wo mo se ya no man prema lumba ni akonwa ebi akire mo se agini dwan de chene dwan na wu party na mi dwan we do nwu nne nwu kira den obo ho ya fufuo na kokko tuntum na so abi abopa no office so aduabo no judge fo dwan na judge fo dwan asho abusa panyi kan o judge fo so lawyer fo nyina aka ho ni se di dwan de se di asam enya wo ami ni se di dwan de di asam se beda wo no mami yetima court ama judge ama friend say mo kan se mpo de na judge kra ni e pede mpo de na pa judge de ba the few minutes was say na adwene injunction me refi injunction volunteer na say anaka akwan injunction anya injunction say de yetima injunction no say nipa no wawu yesie ni na wawu yesie ni kina wawu tumunya abotran yehu de kun no judge what ase the few minutes we say yansan kofa 20 billion mra si yenya ama abusia panyina aboka onkoye na yiye yesu yenya abusia panyina koye na yiye enti si ye de na se wo se ye de otimi de njanhye to so ma yetimi ye enchi ye ntimi nye de a odwan bo ho ye dei so odwan bi ya nipa bewu o nipa bewu na wo kan so ye kasa wo kokbo kofide na so obi wu abusia mu a eye na abusia ene sie no na eja abusia na sie ye wa abusia bi wo ho a omudi enade asante akonwa nem enade ne dose sin agade no sort ase enti kofi ne maame side omudi enade enti ne maame abusua mu na ose kofi da enti kofi papa enti mi nsie kofi na emomu no wontimi nyen nkoto na abusua mu ose na side no na side ne beda koda na emomu ye won konwa ne bi wa asante mamu a ti se minu ya be ma kwa mbafo se me sante hene ba ne me nti me nuane na kwa mbafo ye de yewu a de papa kukum because ye di be ma konwa na ba ntima hene onti di be ma konwa so ho na omo di ma konwa ne de te se sante hene ma konwa ne ye ma konwa omo de omo da ma me kukum so nti kofi o da ne ma me kukum nti pa koso ana se mamponsuta da bia edi lumba ko ye no e o se ekosie ne ho enti abusia panyin be enti won timi nsie funu no me se funu abusia panyin timi nsie ne de why na beka kire mu e da why da akra na ye so do abusia panyin kasa mkro san kai o se funu ye kasa ye kwa kosia na mkasa ye kosia o wa betu enti ne yan fa ma meka ameka no nso the way ready so ope hu bia no ba em se mo nko ye na mo ha adan na wa so bia ma adan mo mo nko mo adan na won kosie mu obi nkotu onko se no obi mkotu na nya dance die na de si mampon ye si ananze yan bi onko se no obi mkotu na odo ye sie funu no obi tu anya aban asem na be ya aban asem ense na be ya aban busa panyin timi ambo na de sha ho ban na asase ne kora na busa panyin won na kire ba bi ya sie funu na nya de se assembly fo na kire ba bi ya sie funu ti se tu funu no busa panyin asem na aban asem nti ne ka ba obi anya aban asem obi wutu abonten anya aban asem na odi funu kwato abonten onya kwesi ye sa na kwato abonten aban asem aban na say the security kwatran ekọ because one agent to to any atase to nyina say aban na eje ndi one ekọ nti se tu funu na aban na o se ebusa no ana on ti say no assembly for na kire ba bi ya nsie funu
Onti. Say first na ya hemfo. First na ya hemfo na e kire. Na assembly fo na kire. Enti committee fo no mo ho no, mo na agi. Committee fo na ne kwatwa asase, committee fo so gina ban. Ndi say ye tu a omo ne o se bisa. Omo ne se ebusa omo. Mo na mo ko na ya tu en mampon. Ora mampon hema so say o hene kura so aba. Omo nchi committee fo no ngu wan. Kwan fa so a obetimi wura obetu sa. Ya mo na ma giska mo kire ba bi ese, nya no se mo wed mo guide. Ye tu ye se twa ni ti so fi. And mo nchi a friends say committee fo no mo kuro mu no. Omo mo kwa giska no. So mo na mo kire ba bi e mo amra no. Ti ne ya kotu funu dia se na mo na mo hu ba bi e bo amra no. Ye nchi wo mo. Ade we so mo say ba ha mo sa ide. Ajo. David. Yen koma ye die. Ye say so ko to asase na bushia panyini eton asase ma o. Na aban je o tax. Say ba sa na so si udan wie na bibi bo ho asa aban ho no so ko. Because Japan on na je o tax. E ti say wa anye tax ya no say bushia panyini no na e be ko no say o be ko no ho. Ba aban wa je tax dia. Na say ade ntina watuma je ajapade no ho tax. E ma independent no ntima mo ho ban ma. Oh. Ma me nsem bi wo ha ma mo mre. E simple. Me dia me ya adwuma wa ban mu anka bebere bedam. Oh, one munim nyansa obedem. Say say so adwene na anya adwuma ni padua bebre. Enti we mampon hema mo ha no ho nkasa ma ntini bia mo no ko. We asam ayi committee for no mo ko kire ba bi esiefu no ko chi wo. Nipa say nipa 10 na ye we enso ob nkogum. Ajo. O mo hu ba bi etire ni wo. Se we de nyirai. Nyirai be san ba. Oh, na wo kira ba bi entu amra na we no waduma. Nipa so bodu. Ahwe. Wo tu amu atwa ni. Asem. Na se tete kwa na wu ani akutwa uti na de wo ni atwa ti say fala. Omo ni mu no so kura ye atwa na de. Tete kono wa meto won. Dipani abre. Dabi na. Oh, so ye na ye wu akwa aba na we nya enwon. Sa wa hu bi ehu bi. Oh, ya hu. Ajo. Jo, Martin. Ana etimi twa obi ti na come de sin ntin na baby. Ye twa ni te we. Fa na so twa ntem come de yam. Ajo. Che. Martin. Abusa panyi say, Daddy Lumba. Asasi so obae. Obebo obrapa. Emma eye ni monyam hye. Na no na kitantan san sei. Na ma mi wi. Eye ni monyam hye. Everybody akopon. Emma eko na abusua. Apo. Eye Daddy Lumba ne koye no kofa ne yere. Eye ma me sewa. Eye kosia sewa. Ena ma abusua so nimu no. Ono ane san kofa oba. Eye Priscilla odobuani. Amen ono na ko ma ne so abusua so. Enti ono na kofa ma yi baaye. Ko ankofo ma ka abusua nyeden. Enimu wo mo ya fa bu ese bia masa mai na social media ye di mai atam di enfaso bia adenti na busu panyini fere odobru ni se obi anya no hwe no wan fere ma me akosu ase wa se ma me akosu ase wa na awu na obi abra na obi antimi nyohwe e bi o friend na wan wen na me ho ade na ba kamlam ye ka social media ho na sha ase o se bloggers ye wo e bi o wan na share social media na se ana mo mpe no kura na me de me no ka se na me busa akwachi na me da ba ya kwala wo o hwe Lumba wu anya da Lumba wu yere mbetena se ka se o monka o manu ntum pa o kan o ma won ye mpe ayi na chikasa bia no man fi ena social media ho na sha ase nya busa panyi kure ya ana no first interview wa se wa nim obi ma me ko sha wa no nim o doblo ni nkotu ne mo kire mu no mfa ne safo amere no afa ba de se na adwene sesa ye ati so ko mu no se no nim se oba ne ko na won so wa ko wu ayo tinka wa nkasa busa panyini abusa panyini a won wo fa ase ya aka na wa wuo no be 20 years na wa de na yi agu nanim ase akofa lazy we so wa boka 20 billion na mo wie so wa nya akonta nkire obia mame o se yam board Lumba legacy ho na ye cha to be onu anim guase we se waso da ya na se Lumba be fa na wo mo aboa no ho na obekọ Lumba be buru wo ho papa nyame ya adom na wa e na Lumba efre no enu nti na nani abere se na yegu nani ase enim guase wo na asha ase enya busu panyina kamenti bi da ohene mpo wu ayehu ba bi esie no why enya busu panyina kamu se dipatitiri se ewu ama yehu ba bi esie no why open de na so open de injunction wo pede say egu Lumba ni masinti wo pede o se ye open sumdie nka bom se ye njai kasa okofa no we abusu panyina ogina court e kire do ye kuna me hu bi da so no bejina mu ane de hye se na court se bejina mu Lumba no bejina mu Lumba wa no ogina bonku na ogina ka on kokora ba mo se sa nete emrem o so oba emra be mu emrem o aya na won abusu panyina bi won hwe friends ayi ono unu se na busu panyin no so ne ya sapon busu afo no na fa adwene ho so unu se bedman aba se Tupac buy bedman so na mase ba bedman so ba
to the abusapanyi Tupac. Me say bedman. Omo nkonkwohwe. Adwuma kunadu. Ye nyina ye president yire. JJ wife. Ye nkonkwohwe na busuapanyi. No nkonkwohwe o mampanyi kofo. Na ye ne busuafo. Abusuapanyi na no wo ho. No hwe tiwa. Abusuapanyi. Kwan ya fa so ye tiwa 1 week. Mom ko ya se bo manfi. Abusuapanyi. Kwan ya fa so a oye ye. Yan hwe eboni ye owu ye. Na busuapanyi. Yan hwe keke fosu. Dabi keke fosu. Ye fense. Poulele. Ah, poulele mo. Poulele. Suzy Uram se mo kwa bi owusu ansamo. Santo mo. Chari bonchaka. Amo abusuapanyi. Kwan fa so mo ye ntotoye. Na won hwe abusuapanyi kwan fa so ye ne lumba ntotoye. Ye hwe keke fosu. Keke fosu so bon de bodi. Dabi ba ku ye fense. Kaseman ma. Daddy KD. Ndi ke no ke keke. Aha, keke ni na keke sha. Aju. Keke nyanye. Aha. Mo ko hwe kwan of so a. Na busuapanyi ye na ntotoye. Ne hwe lumba. Okay. Me se nyuntuni a wawu ama nanim agu ase ni funa ye tantan ye lumba. Ni na ye wo busuapanyi Tupac ya. Wo ba lanche Tupac nyira. Wo wi aba ka che ope. Hey, papa we pa ara no afini wana. Akwa bebe ni be se wo da tatiwani. Abusuapanyi na chiguo. Aju. Abusuapanyi se acha ye 1 year. 1 year kan ma hwiwe. O se ye 1 year. Afi eche no. Se na abusua no se ye official na abusua no etena se a. Eye no mi. Abusua ja yere no. Hwe official ye ni park so. Oh, send the office. Ye di na abusua fie. Ete fie be mu no ba ko di abusua fie. Ba ko di official na. Abusua fie. E fa park so na fa hin. Ebe mo abusua fie wo. E fa hin. Be yo mo abusua nsu ta fa ba abusua fie wo. Ba bi o si efunu no. E ho. E no mbakwa ko ye. Official da no. E ho ba bi e si efunu. Se ba ko gu. Ba ko gunsa. Ye ba ko gunsa. E wo o ni ya ko gunsa ko bi elu mba ne ma so. Eti ba ko gunsa wonna no so. E ho na abusuapanyi de ye ba ko park so. Ana wo de ye ba ko he. Me say me pese we wusisi e won twen ma wan yi ani mransa ye bibia wi anu wu ba mu ba bi lu me say papa we wo e ndu sabre no e ru mi anu nyina abusua jai wo mo abusua jai wo mo ko ni baby ma me akosa se wale bi nya no busa panyo nya kam nye ma ji se bi jara wale na de bia ma me pese okọ na boss me wale na me da so wale no nya e ntwam na ji se ma me ko ba ke so betna abusua ni mo ba ko so awa aba wa me wa ada me nem na di nkomasie ayo me kama no ntwa me ni so na di nkomasie ai me wa me yire ayo to ba ko so awa no odobro so office abusa panyi ni wo bi okoja no nkoja odobro ni ono ne ye yie ono ye bibia ma me akosia de me da so wa no why ai ye be we last born tinye na sem abusa panyi san kan bi o se jadu Lumba japade o ye nyina o ye ma ne ma ene ne yere nom aha inti se me no so meba ne we na o de kan o de chene we wan kan we lasem bo se ne japade a o ye nyina na sem o ye ma ne ma ene ne yere nom Lumba kula wa nya hwe bibia waton bibia hai me no so ne japade o mo cha de di ne yiri we de di e ba we de di we nko o ma cha o ma de asumdwe mu obi ade ne de den ekọ na yana mu musa busa panyi se Lumba yire mu yese one be da so jina se mienu na na o mo mienu we wan hwan e ma me kusia na fi odobro ni na se wo fere odobro ni so o mra yi na si na wan no wan fere ma me kusia se wa ma me kusia no ni Ghana enti senka odo wo mu a se oba wu a se be ma na ne abusuafo na dwene ho e na be ma wu a e ma ne abusua na dwene ho ne ya hye date one ho na dwene ho hye date okay ada ma ni ye ni ho dia mu musa ne question yesa na nsem bia na matam de breme mu musa ne questions why peda na me nkonkọ Januaries na mo nchine nyina ho na me musa ne questions so wan so de nwane a me peda organize abusa pan na me me questions ajo so wan nwane a ajo panyi ne tu for ayo so wontie obi a oja panyi se abusua ni mo ho so obi nim se de Lumba wu enti e wo be ye se yem be di me wo fa me wo fa de wo be ye enti odene ni abeta abusua japade so on fa nse ni tim se onu nkopere de na de Lumba ya to ho no aye ne yire ne madea na enti ya mabusua ni bia ma ni kobere de Lumba japade enti na bia ye ya ba de mo twa so she na be ka sem kire se obe ma wu mo wo japade na se entotoye papa wo ho a ne yire ba ko nkotena ne nsuo ano enkoye advert o otani nsuo ano koye advert odobro ni empase we ye kuna enko onfiri ni kuna yem ena sebe wode ne sa koso ade mu kura ma obi anom bio na dwuma bia kura nka o se ka o hyedem afi eye otuntum
Na ba wiase de dukutuntum bokọ ya advert. Then social media ya. Entini ya ne be wona busha panyini na busha panyini onim won kana nuntum. Why? Onim na busha panyini level a on kana nuntum. Why? Na anya futu Onya ne sa na se de busha panyina ye won timi siesie bibia wo busha mani ye. Ne be sense obetu ne ho ade so. Ontu ne ho ade. Aso otu ne ho ade so, otu ne ho ade so nka bo mbeba. Na ka me papa ne Lumba. Abusa panyi kasable ma bona ni so ma ne ko achima behwa ma tablet ko bi akoda hospital. Ade na obo no so. Wo ba ye me papa chi tantantan sei. Wanya me papa de dwan mantam o. Se de odwan gire ho anyinu da no so yi. Ese de duma ne mma ba, ne mma mpanyifo. Abro kire ma ye ma. Abro kire ma ye ma. Omo de school. Say ya furu pe. Ya furu popo ye tehwe ne furu anka ne tehwe ne ye de ati boku bem na. Wo mutimi ye bi. Na se me papa ani Lumba. Na abusu pan me mo beti so be ye yewe. Kasable o dem kura e bia kasable hospital konkoni so ntew. Ka kokoma be 8 months. Se abusu pan kan say say do bia mo kam onsem as social media no mo kan nsem no ma ne to kan say as if say sebi nyansani bia ne abusu. Da bia o nti wo kura wo babasia. O papa o betima tena ma abusu pan ni bia ye o papa ji tantantan say. Se o papa ni Lumba ka wo betena wo. Ko fa lazy we say we de koye Lumba yi. Hwe colleague kro yi movie ni maami wu ye. Hwe kwa fa so de da ne maami. Colleague yiri wu ye men ka ne yawo. Hwe kwa fa so o de da ne yiri. E de enko. Na Lumba. Dabi. Asa. Asam ne se bia aduru no mo se prenka bom ani. Onya ne nne. Onya ne china. Me se enya ade se obenya ne nne. Enya ne china. De ode asase no de bewie. Afa bia aduru no ankasa so ama ne nsa so e ma adusumde ma so ai no so mo nti ase. Ama ne nsa so we. Wo so abusu ani nyina akogwo mani ma sese yu bewie aka se o person ama nsa so. Asamatima komanhia wa amakwan am yanka. Edi biem na wo pa firi ni pa. Abusapanyi na amakwan am asana yanka. Na nya abusapanyi na tam dade so abahene record no de koma ye friend say free ye man boy e de bednam social media nyina. So obu court obu nananom afanu mienu nyina aka asemi bi. Mo ye ma asem tintin mo so mo ntia asem ase na ma de na. Wo ba wiase. Na abusapanyi ben e na akotena UTV. Edi adanse ye fa ni ne wo fa ase wo hu yi ni sim. Se ne yaman bia seven obusapanyi bibi. Na abusapanyi na nka wankasa wo fa ase da fom. Funu da ho wotimi sori firi ofie kwatena mansa TV so nyina ko didi. E fa stake ko yi se de yi sim. Na bibi aka ni sim so yo ma ne so. De hye ne sim onyi wie a na yeso agya to atwa. So onyi wie. Ye nim se 2027 no be ye wie de 2027 to betwa. Ha. Obusapanyi se da mo ye ni fat enye ne fe. Nti ono pa nya me be na dom wodi ne nkwa na ame awie no obefiri mu a. Ye be ye ne titantantan mi do nyankopon. Mi do nyankopon se. Abusapanyi se de oye Lumba sa na ye be ye no. Ase mo pa mu nsi obi pa won si ho. Me se ne ofa asefo ye nwu ye o. Obewu agya ye. Ade me se abusapanyi ro. Abusapanyi wu nne ne ofa asefo. Ye tu amra nne ye bakata so nne. Obekwa na concrete ye awurade yakopon. Abusapanyi mse bi ade se man state barrier mi do nyankopon ye be ye ne pa koso ni nsuta no abusapanyi wo de won musu hwe wo de opekro o da nketena ni kakra bi so wu obo de be ye no si be ye se ye ward no se de nsuo ye no sa na wia be ye de abusapanyi na ye no atem se mo pe bibi ehu ye pese ehu em se mo pe bibi ehu aburade a abusapanyi Tupac na kasa wo de o mu hwe dom no di ne nkwa na wie no kwa wo de mu nsi ho me se abusapanyi ni yawu a ne gas ya wono matwe mpena nyina ebe mo be yakuna ni bi ne gas ya wono matwe mpena nyina atwetwe mu din o mu nyina be yakuna ni bi na abusapanyi wo ge wo de aduru ho a ene yere ho akona me se aduru ho a wo de aduru ho a wo bete se dani duru ho a awurade a wo de opakura sisi head and katana 2 minutes wo wu o bete na chi abusapanyi awurade yakopɔ a wo twade ba ye no manfa o manfa me se wo de on shedan wo de asisi anwumire ya head and katana ni be 30 minutes yenya abusia Just like Mahama be fafuru ko nkran. Yem mia no hwe nyina. Se do fa ambulance for no, se na be fa ambulance for. Hwe, se do di lazy si Lumba, lazy na di be si no. Ye be katana nim. Em se na ye de se onyi che o. Nyini chi. Me se, ani o mompan na ye stop on for the wabusu ani wo. O mompan na ewu ansa. Na nya sa pa no di owurade yakopɔ buta fa nyini bra be kutu owu ye. O hwe kra na yiri hu ba bi e be da no.
Sa said your mama koso say wan hu ni funu no sa na busa panyin ni yiri hu ni funu wo de asem na da horon munim se asem tra sa enye tra sa ono na se ye besua wi num abusa panyin wo fa asefo me nam da no ye besua wi num said your lunch Tupac no yes you be lunch shampoo me na me ka kire wo abusa panyin ni ha brade nyankopon me say o de so say we ye bema one try to be usisi ani ngade ayo asem na o person dwe na person o nya ne na nya ne kina na person pa ko so hene kura so ohia ni funu why yeah stubborn rough e say ya dwe say yeah no yen ko pa adwuma bi nye o ye twa buso panyi wuo se de betu di nkwa asem na bi se yen ko adwuma nsi dan na ba ya kase ye bechichi yakugum mo ba ne ho sako ye ni hwe o chi ye kura nko ba bia said ye aluple class akuafo na kwose se funu no saa na busia no time na ye ba court ho no wa hu ye life we de ba ye warranty boot nyanse de bi ba ye ni hwe o ye ablabo me ni hwe o ti ye di nkwaso ya mfa ho said abusia fanyi so abusia fanyi po won se ye ngogo aburojire said be ye owu a e bia de nyanya pipa ye ntimi mma na so so ba me ye gu Ghana ha no owu a awura jankopon ba fra busia mo nya adwumade na mo mpɛ mo japade na mo nja se enkrofo de na mo twema adwens manu asi ho se mo ko ade na wan twa malumba mana nyoma yi wan twa malumba mana nyoma yi se nkran lawyers fo nyina wo wan no man nyoma yi se do ye lumba yi no saa na ye be ye abuja fanyi nyame mo anu owu na so be hye abuja panyi enka bomu okofa do we ntiase brakoyo a o pere se kono busen be aduri eye se bia nto nchen se futu be nyina ma yo kanyina wo mse mfa hwe ade ode aye tuma tutu amena atubi wo pa koso atubi wo mampontuta ma me mesa so ohwe lumba ane ye de munta so se mi won se asha aboso ene je se obofo obi ni mo press conference nana mo press conference am ye so ya mo ni mo ya mo kan no brofo na den na obi wu ni mo kan se obi wu a ye kan se tribute o ye tribute odobru ni be kan ye timi ka se wonu wawu da ho no be dia dance o ba wi aso atibi da Njeni ntina mo press conference ma mpo bia obetinya kan ni ya mama na aha na de se do odi kan se do odi na etini na tan se mo de mo kikan kwasese ma ye ne be kan nyansa se ma ye nyina ejimi o na bu se ye se ejimi fo hwe de bu se panyi be ye ba na pepepe na woni se yakoto adaka nyina ye kwa America UK akosi kunu Germany ye de be ko twabo de do fo tie na atum who could have Ghana has said that. Yeah, they call it for play. No, when I daka fefe wo. David be ya ne ha. Mo ya. Say be ya boka. Ka be du. Na bu sapanyi de injunction ba. Hwe. Na okay, mate. Na ya sapon so. On say na ye di ni 1 week. Cha omadi 1 week. Ene na say video me maso. O na oba na say oba twa ho ache. Oh. Omadi 1 week ya. Omadi 1 week na. Kama. Je wa Dubai. Acho bai. Na yi koi ya sapon yire na me pena ma ache mo hu wo e bia na man fa kam lantro so beba wa ma na ne ma no so ye ne ma ne bae mba kama nti se je wa adu akoma to ne yam se so se ma me ko so ma me pra man ba ho awo mba ma me pena ma yamba ma me pra vigil 19 me ba ma me pra man yamba na nyam bia no munya ne funu na na da bi o munya ne funu ne funu da so awu na da so wu na de na eya areho ana se ya asefem wasem yo nyina wo se 1 week na se no ahoho ba obi e ba na busampanyi te wona media ya isentwefo ya de bia ma bo media babo ya ye de asem bebe ya twe mic tintin kwa busampanyi adaroma ma me pena man o ko ase patcho maka kire mo se onye kunani ye kunani bia nka ho nti ye nya oba bia ya sapon oba ni kuna na me fasiwo o my Ghana nka sei ye kala ne ya dwene nyina na ye pe ana ya na adwene ne yaja bi wo fie enti nyuntuni kese te se ya asapon awu na yie na se wo na mo na so se kunani ni ho wa jaya wale kunani bia ni ho ene de woto ya asapon nyum bia wa boka o doto ne nyum wa boka o o waden na se wo bo nyum se obi wo wale ye a na wo ya asapon
What my boy, my brother, you will you kuna dia. Send us upon having uncle you. Uncle heaven. David, so when you have been ah, now Christo ni jawale. Did you see it? Young brown for better for where to say a woman come. And today, I tell you one time, Ebush man come woman, Ebush and moon, Ebecas woman jawale. Hey, and some beer this time I was Ghana, I'm in a Calais, as I appeal. Be a black, we say. Debbie, for better for Wesso. Yas upon one your convo, no one can win you. What 2 are sorry you free in Colabrim. Obi ahwe no so asachira obi kwese ne ho akomfo wanyangu obi tikam yasapon nyuma no oti entika ahwe ho nya kwan survival enne yasapon wuyi atontoma dia dance yasa aware na ye yasapon wuyi anne mo betena se yasapon niire na bi mo so pre am sabni say abusuan no se na social media for na april am present ka ma mi ti wa ne yasapon ke nyuma yi mu da ba ko ye mo state burial omo ya busafo omo nya busi nti den nyemum asa ma bi o manante ache ni ntia asembe ni ti oni da bi o so oni broni bi o fira America na ntecha na se broni ni wuni esie funu no America ye fa Ghana fo funu no de ko ka America fo ho da bi de ne ko kurum na obi anko ye ne de na alupre fo no ko mo kwashibo mu no ye yo ma ye bom ana Ghana be bra bi wo fuma na we ne de obi akọ ni bush nti den nyemum okay den nyemum that said bury and uji di say o bet for say nyama wo mo ti wa to asoro nyom wo bewuo woni kunu ya sapo ato asoro nyom wo bewuo ni kunu enti yen kwa state oni yire state burial be ne yemfa mo ana aware no mudi ho adanse aware ya nkomi no mudi kunu enye kunu hu ne ye hwede ma state burial ne de ho a ye hwe bra I do be ye no man Ghana mu nti ya sapo ye de a hwe Ghana ni munyam o ye dai blaster anyom na to ana maami anu to blaster anyom nkrade no mudi ayero onya ne tse nti de owuo ne ma ne bibi na Lumba'S so Santo mu nyina yi comedian me yesere ya ye man state burial Ghana state burial na ya kire sei ye nsiri ba bi esie president ana dabi ene ye kan sei nchechire mu ni sei state burial sei ni munyam se be bia ye de on say your place say bia parliament house ani mu ho no mo say omo dabre me kan sa omo dabre omo ye sa de na emom ni munyam se na de adwuma na wo ya asa na de ama wo de adwuma so wo be ya de titire bi o man Ghana mu ama man Ghana nya so mfaso a nti Ghana ho na ntua tax wo a ye nya no so mfaso ho na wo Ghana asase so ntua power fo nyina ntua take it mo ana power fo nyina mo state burial adwuma be na ye kasa aban yo tax abanje nti e mo state burial na se me tua tax aban ko ni me de nti ho na e ma no omo ma mo state burial ko tufunu nyina ko tungu ba bi ne fa ho nko sisi dan ne ntenam na ko se kra nya ba bi ntra aje e de ni state burial so mo ni ze state burial mate dabi iti abusia nkoma ye bedi ye ha na edi besi na ye ko for blacknet na ase ye di nkoma ne na ma me mpon ensem bi ko so media no so maami bi a ono na nya koduro se wo kwa akobọ brempoma adua o wa bruchire ba Ghana akoku brempoma so why ne den na me kura na me kan sam kire wo mo brempoma wa ye me maami o wa ye me maami nya ba maami so tiase a wo sa ye me nua yes me ye busua mo pom ko busa obi a me na be mo ware 10 work taika me maami nko na be nguda me maami wo 7 me na me panyin me maami nko na busua ni be nguda okay eti sa nipa na wo keka se okoku brempoma no obewu na ye yete ase me sin na me kan mo fi dikase se brempoma obi antimi nya no hwe da okay ko pime se nyankopon de ne time be ma no o che Lumba o che Lumba enso hwe Lumba enfie onya ye na hwe wo no wo na wo se ukokunu no wadwene ye adwuma anya bia wo bushani no na kwa wo bia na na wo betima kunu me se abusuan panyin po antimi ankunu na wo abusuan panyin po antimi ankunu na wo na wo tenchen na me no me ka kire wo nne ye wo spiritualist bebre mo mfa ma me ne akra anko try se oni bamba utimi nye ne foko de na betim da ye no ye sheda soma me ye de be fare ma so kra ngosi aga
ya twere ma twere ni din atwere enkosi aga mo twere na brofo din twere ni twidi ote ho onu mmom na wahwere ni nua na opese otutu ni nua akiri ma amakwan ya isa kukuno dabi enkuno ejire so won ya wate on try so ya ba on ko malam wa na dunsini bi wo ko twere ma me ko so abrempom akora din se o kokunu so wa modam a okase bete on social media ya bia na kasa keke okase bete okase ma me na mo hono ni be ma on o me ma sesere kum nyina ta na chi why case ni kura ya to ne ya di mate na se ma me pa o mra bonten be ka se me ntimi nya na hwe na o ma me 21 days man sie na mate begin say social media and then kasa bi na how threatening sare any day trend ya na nkofo pe ya nti bia betima na bi o na one ne wo den on na ni nu ewu bi bia Lumba ya wo den ewu na abafo na obi edidi Lumba ho abusuare mom no ma anya fast ena na obi edidi Lumba ho bi na kwase asembe ka se o ko Ghana akukuru kuna bro kire wai enye wo na tu papa wo mate na say me kan me say me je dis social media trends e bia e kasa so e mframa me de me nua ba ne de wa ba jeje no de wo sa kana o de sa kamio mate wo jimi wo ho a wo aso ba ye hye na me yire kura ma makwan ma anye ne ma anye de mo pe ena ho nipa ba na me nua ba nana ye na wase ne wadaje wonya de amaye ene ya bonkomo na me TV video me stress aram se wonim de wo kan ho na on try na mo nya mistake kura jo mate ono na wo fa plane kura ba no wonim se plane class wo wi ase na wo fa plane akokun obi nta ehu ese nya ekwa kofo bi ni masa awa bablo chimem na woni kunu bi te wona se wapantan ka boso a emfa ho metwe mpana wo Ghana meka nche so bekun obi aka se Ghana abosom ne so nkwase asem so won this time Ghana abosom no ye nso gimi so mso se woni obi hwe na obi ba wo se kunu wana be wu o tebusia ye famu si ase ye ne be di nkomo ene comfort black and it's not say ye di nkomo make sure so be subscribe to channel no be like binya wo hwe se kunu afi so comment section so ye odi aya na wa hwe waden ama no aye kama ye famu si ase midin ene oba ye so ma ye boa that's ene ye be send ye share bio macro ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabu onim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bio tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata